Apa, Jis? Kenapa papa semalam nyiksa si emak? Nyiksa apaan? Dari kamu, Ajis? Eta semalam si emak. Dikumahakeun ku bapak. Ajis diterima pak. Itu mah bukan nyiksa, Ajis. Awak mau sekali-kali deui nyiksa si emak. Kali-kali deui nyiksa si emak. Ajis nyokot banget jeung nyiksa bapak. Awas. Jelasin dari kamu. Gimana tuh jelasinnya? Itu mah bukan disiksa atau gitu. Kenapa kamu atuh meni tarik-tarik deui ngeuhannya? Nah, tidak dihaja. Bukannya si Ajis semalam sudah peureuh? Iya, dak. Kayaknya mah semalam tuh udah perem. Tapi kenapa sih Ajis tahu ya? Pugu Ajis teh bisa sare. Ada yang gituan. Belakang itu gandeng karunya. Maha. So, Iya, Bapak janji nanti mah mau nyiksa deui si emak. awas lu menyiksa di nyokot pasukan kurang. Awas. Iya, Jis, ya. Oh, terus mereka mau kulin heula. Waalaikumsalam. Kamu jauh-jauh ulin aja. Hei.